ولی بینران دبه پکاتا بیشاندی دبه او تابلوی کنال سرشاشه ودیتی او آلیین کردستانی لبغداد کو پیشوازی لویشاندی بلند حکومت ارما کردستان کری به سروکاتیا سرک وزیرین کردستان و هبدم جگیری سرک وزیران کومک وزیرین به باندورین حکومت ارما کردستان جامو آلیین پیکنارین حکومت بجدار بونه لبغداد جاری سروک فراکسیون پرانی آلیین سیاسی کردستانی اوین ده حکومت دا بجدار و بجدارنینا اوین به باندورن او بخواد تابلوی که هیوی بخش امید بخش به برای گشتی خلک کردستان کو فعلا هیوی که لبغداد جاردن کرد د چارچوب اجندای که نتوین اجتماعی حوال بدن پرسو بابت خود گل بغداد کلیب کن کو بیگمان ابجی سنگ محکه کو بغداد بیت جربار بو چوات که چاره سر که ناوان همو پرسند گل هرما کردستان اجبر کو یک دنگا کردان گله کی گرنگه و که همو کسک دزانه لبچی کو مزنان عاقلمندان انسان آسای هر کسی وی که دزانه دکتور ابراهیم شرفانی شورمند سروک حکومت لدهو که گلمه دکتور دا ماتباش به اف تابلو نهاتو سر شاشه دشوپینی سرک وزیرین کردستان به سروکات یاشانده که بلند حکومتی و لبغداد جاری همو سرک فراکسیونان و وزیرین پیوندیدار هاتیه پیشوازی کرن تو چه عادشو پینی گلو سلام برسکا هکار بو جنابته و بو بینریت تلویزیون 24 براستی افروکه مروی دلخوشه که افروکه بینیتن رزدار سروک حکومت هرما کردستان گاگ مسرور بارزانی ابی وبده برفره ی حکومت هرما کردستان و بجداریا همی سروک فراکسیونت الپرلمان عراقی و پیشوازی گرم کل جناب ویت تکرن شلای وزیر و پلدارت حکومت فدرالی براستی اب خوب وکو اگرتن وکو رخصاره که یعنی پیامه که با همی خلکی کو هرما کردستان همی دمکی دا کو اگر پیویز بیتن یا اگرتیه و ابجید زبری تبع با همت رضا سروک حکومت هرما کردستان و رؤیه و فلسفه اوی کابینه حکومت هرما کردستان همیشه سر اگرتن کار کریه و اف سردانه وکو امد زانین یعنی بو بابت گلک گرنگه تلاویستی نوبر حکومت فدرالی و حکومت عراق دا و چندین چاپی کفتن و دانشتن و دین انجام دان گل سروک وزیر عراق برئیس سودانی و رنگ گل لایان دیت حکومی و دیسانه که احتمال چندین پی چاپی کفتن سیاسی جه هبنت ابی وارده مرا هر سرکی ابی سردانه دا و که ما آماجه بگیری که چاره سرکردن و کشت هلاویستیه و دیدنا ریکارد پیویسته بو جبه کردن او ریکفتنت هید نبین هر دو حکومتای فدرالی و عراقی دا و السر بنمای دستوری و ایکش بابتت هر گرنگیت ابی ملفی یعنی بجینیت ابی سردانه پرسا بودجه هرما کردستانه در مالت هرما کردستانه و بتایبتی جی موچت فرمانبرت هرما کردستانه و هر وصا پرسا کرکوکی او آلوزیل کرکوکی پیدا بوین ابجی دیسانه که بابتا که گلکی گرنگه و ده ایکش بابتت گرنگ بیتت ابی سردانه دا کو بیتا بحث کرن و نخواستم چاره سر کردن اوان بابتت گریدا چپ کرکوکی و چپ دبرت کردستانه در به اداره هرما کردستانه الگورای ماده 140 البر چندجی یعنی براستی افینی افریقا مدبینین جهد الخوشیه بله دکتور هتو زانی یعنی جادا کردستانی بتباهی یعنی لهمو بیرو بوچون جدا لهمو پیکاتن اولیه نتوی و آین زاین خوین جدا و عقل مندان حتی آلیین سیاسی برپسن آلیین سیاسی پارلمانتارن ایکش صدمن حتی وگا و بغداد نهایت که جربار بچات که چاره سر که نوان هم مبابت و پرسنیاسایی و دستوری و ریکفنی سیاسی دیگر هرما کردستان نبونا یک رزیا نافمالا کرده که واتا اوائیرو چه بگلو تاشان تیوی بخشف یک رزیا چه بید دیدناتا آلیین سیاسی کردستانی فعلا گش نوی قناعته کو اگر یک ریس نبن و راش گله که خرابتر بجبر کو چاره نویس مهمیا به هفرا گیره دایه زادی که هکار ابخو ایک رزی و شمیجه جیهات یا گوتن هزات ایک گرتنه ده هی اگر مروبت ناف مالا خدا ناف کیان خوی سیاسی ده ایک رز بیتن ممکنه هزا مروبی برانبر لایه دیتر که دانستاندن مروبی برانبر لایه دیتر که رؤیا مروبی برانبر لایه دیتر که و حتی اجندایت کار کرنه برانبر لایه دی يعني دي مروف بتر تدا سركفتي بيتن دي بتر توافق يعني پیشکفتن هبیت کارد مرو بیدا
بس دي سنة يعني ام وی رجبینی بر خونه دینه يعني راست ما خلافات هين خلافات سياسي ما هين خلافات آبوري ما هين ورجع خلافات ديجي ما هبن التيارات السياسية چه ناف حكمت دا چه درب حكمت الهرم كردستاني بس ام ابي نكينا بهانه بوي چنده کو حکومت فدرالی جبهه کرنا وكيد بجن اركيد خناكتن جبهه کرنا دستوري نكتن يعني جلك جرى احتمال ام وكو في سردانا هوسا ام وكو ريكي اجرتنا هرم كردستان دتا ديار كرن جلجا احتمال ما اجرتنا ابروكا باشتر هبو يجي بس دي سان تمام دميدا حكومت فدرالی وكو بيس نا بيجيري دستور عراقي كريا نبيجيري بو أوري كفتن السياسي كريا أودنا بين ما بيجين حكومة فدرالي دا دي سنة كتأكيد الوجه عندت كما با يعني سردانا أبي شيء وازي إجرتي جهد الخشية بس أمنكي نبهانا بو حكومة فدرالي تشكو أمد إجرتي نبونا حكومة فدرالي جبا جيكرنا بيجين ياسا بجا عراقي نكريا امت ایگرتی نبود اجبر هنده حکومت فدرالی بودجه هرما کردستان نهنارتیه يعني راستي أبا وشين بيجين بهاننا حكومة فدرالي دكتور تجربة أنا دكتور تجربة أنا لدو زاروبين جامبيراتات تدماكو إبراهيم جعفري سرك وزيرين هنجيين عراقي بويا بابن يريكفتنا ويدمي ياسا كبو بو يا دمي يا شاكي داركنا عراقي بريكو دستور هبا بينجي وهج بطيبت بكركوكي وكبيد في اف ياسا جبجنا كراوش تصعيد كر يكسر بفيتوا كردان هاتا لادان بيغمان نوري مالكي لشنو هاتا بسرك وزيران هم حكومت العراق كابينان هوليري بشتوانيا كردان هات كبيكينان بوي كابينان هاجيبه ليستا فيمانيا كردستان هنگي هبو هر تشتك دستوان دابو فيتو دستوان دابو يگرتنوان هبو تفاقوان هبو نقشاريواني هبش هبو اف حقيقتك حاشا نگير بديناته اگر كرد فيغا بيجي بيگمن همو الين سياسي نجم كهري كر يا خو دنيا بيني اخو فلسفه خاي ايديولوجيا خاي هي لبرسكتيانا توين اجتماعي هي ودفي شاركو دال العراق وسط عمد جلتة تتكرن ما بس ما كان نخشريه كبهفرا يا الين سياسيين كردستاني هبجلو باشتر ناچنا پیش حسابك باشتر جدي تربونا تكرن كايك هكار من تأكيد السر هنديكر ام هميشه الجل اجرتنو اجرزي وريخصنا ناف ماليا كردينا واكيد الجل بري خدانا جنابته ما يعني اجرزيا ناف ماليا كردستاني او شوازه ابروكا سردانا وفد هريما كردستاني بسروكاتي رزدار سروكي حكومه هريما كردستاني كاي مسرور بارزاني هاتيا كرين ام هميل جل فيداينا بس قصدم تشيل فيري بوشي از بيجم ام افي يعني راست دوره كي جلكي جرينجي هيد في بيا بجنابته بحثتكاتر بس جل هند دات فيا مجبير نكاين هريما كردستاني هريما فدرالية ودستور عراق دا القرى ماده 116 و 117 آماجه به چنده هاتیه کرن دو تعامل هريما كردستان سردريا هريما كردستان الجل حكومة فدرالي وبرو باجيا حكومة فدرالي الجل حكومة هريما كردستان بدوی الجل حكومة هريما كردستان بيتن اجا ام بزبرينا با چارچوبت ياسایی و حتى برنامه حكومة هريما كردستان حكومة هريما كردستان نويناتيا جل كردستان الهريما كردستان كاتبو سردريا الجل حكومة فدرالي بربي چنده اگر جارك جارا لا يعني كي سياسي الهريما كردستان تيارة كي سياسي الهريما كردستان جداجيش حكومة هريما كردستان بچتا بغدا بيدويل سر بغدا وكو دستوري تعامل القلبي التياري السياسي نكتن وبطيبتيجي بنسبة او قضية استراتيجي او بابتت جلكت جرينج ونما هزا مثلا بجا هريما كردستان افا بابتت جريداينا بحكومة هريما كردستان وهريما كردستان با نبابت تيارك السياسية كو عراق بالعكس عراق اوان بيجين درزايان اوان خلافات السياسي بتر سر شول كتبه بو هندي ناف ماليا كردي تيك دتن جبر بي چنده يعني دي سنة كتأكيد كم اجريزي جلكا جرينجا و بيجي نقش الرقاية سركفتنية بو هر برنامه كي بس دي سنة كالجال هندي نابد عراق ابان جورة رفتارا بكتابهانا بو هندي سياساتا برسيكرني مثلا الجال هريما كردستان الجال خلقي هريما كردستان الجال فرمانبريت هريما كردستان بكار بيني تبا بل دكتور ابا بابتك جرين دستورك هاي او دستور نقش الرقاية ما
دكتور بله. شخصنا كرن سياسي كرنا في برسي بله. وكتاجي قلتي كما كبر بسين حزبي دچنا بغداد بجدا دجل سروكاتين عراقي والين سياسي دجفن بيگما تا حكومت اخوايا برلمان هي سروكات هرم كردستان هي دادگاه هي تبيگمان ياسا و رسانه دا مدزگين خوين فرمي هنا اگر برسين نتاوي برسين هستيار همو بدچارچوبه وان دا مدزگهان وسا تعامل لگل بغداد بهتا كرن گلو ما بديت ناتا چاره سريب صناهي ترنين اف برسه بهتا بشخصنا كرن هرب چتا بغداد آوه خود دا هول اللي بدا چاوا حس كد وبكت تأكيد قومان تدانين بالضبط أوى يعني بري خود أبروك سردانا رزدار سروكي حكومة هريما كردستاني وشوكو سروكي حكومة هريما كردستاني تشجي حكم أوي مركزي خوي سياسي دستوري قانوني أبروك نوينراتيا هريما كردستاني تكتون وشاند هريما كردستاني يعني بشوكي برفره شوكو وزيرة هريما كردستاني حكومة دا تشجي وكو برلمانتارت كردستان برلمان عراق دا ابرو که افشانده هنه و كما قلت بشواك فرمي وتمثيل الراستقينه هرم كردستان وحكومه هرم كردستان تكتل درست ابي شوازي حكومه فدراليجي تعامل الجل هرم كردستان بأبي اوايب ابي ريچكي تعامل الجل هرم كردستان بكت اما سروك حزبك سروك تارك سياسي بو برجوانديه كحزبيه برتسك نابت حكومة فدرالي سرداناوي قبيل بكت ورفتار ويان بيجي سرداريل قلب بكتبه البربي چنديجي يعني اسب در فتد بينهم وكو پیشنيار الحريمة كردستاني چه ياسايك چه اتفاقك سياسي بيتا دركرن هر کسی که در وی اطار مؤسسات دستوریت حریم کردستان تعامل الگل حکومت فدرالی بکتن بیت سزادان چونکو ناچه بیتن او جور رفتار بنا سبب هند تیگدانا نافمالیا کردستانت کن و بنا بهانه جی کو حکومت فدرالی اب اوی شوازی سرداری الگل حریم کردستانت کتن بر به چنده حریم کردستان و که من گوتی پیدوی چارچوبه که یاساییه که نابیتن هیچ کسک در وی مؤسسات دستوریت حکومت حریم کردستان سرداری الگل حکومت فدرالی بکتن. دكتور ابراهيم شرفاني شيرمندي سروكي حكومه الدهوكي دكتور سباس